ꯇ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤएस ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯜꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯕ आयन यादव खुलाई पाब म्यूजिक वगैरह मदो टू बी हैंग हाइदनने ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोई अगस हाउस से मेंबर्स सिंगना मांगी इज्जत फजत पुनमक तो आईदी सुंसोशे लकन खाली मस्त नोबल स्पीकर सर आई दंग टेंशन भी या नुवाई टेंशन जागे मतम जो पुंग तरे तादो मिनट हुन नगारे मिनट तरुक तक तंग लबजेगे थैंक यू सिगी मसरूम ट्रांसपोर्ट कॉन्फिडेंस मोशन कोई सिदा कोई खांगजाउ दबा है तारे अदुबु चिताई पार्टिसिपेट तब फंगजबा सिदा मई ऑनरेबल स्पीकर को थगजरी नौना सेम सरकार आफ्टर पीआर मिपुंग खुदी बन ngai duna leiraba sarkar amla di phani na मिपुंग खुदी म ए द जेट all party pudabak khaina da haitare dung sidi lai asai honorable leaders na hai koi CLP leader hai bi bido hana confidence man san sarkar ji leire harakanda asai gi gamna address ta tobiram bagadi hena phagadawne je idi ai chumme na khanjai adu pass is pass haure matung da mon tawdana ba haidana ai through aga sauk sei ning singjari अदुगा आई सामबक victim IDPs मनुंगदा आई सब in person सामुक सामने आइना हंदकता वसलुबीबा ऑनरेबल हजी हाउस से लीडर बिरेबा आइगी याम्बा नियोना बनर खेमचन सुंसोय सोयदना मयामना थाजबा लेबिरिबा कुनुसे थावोइना पांथोक पिरकनी हाबिगी आई साना थमजब हाजब तारे नंबर 1 थ्रू ऑनरेबल स्पीकर थ्रू द ऑनरेबल लीडर हाउस ताइना पुनिंग चिंगजबा तारे हानबदने आइना ऑनरेबल लीडर हाउस हाजिंग से हौजी ऑल द केंद्र हुमफुजिगी लीडर हाउस नि चिंग तम खाइदना कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुजिगी चीफ मिनिस्टर ने स्टेट से मापी पानी अदुना हानबदा हौजिक कोगी कोकी स्नाउ सिंग ओनमा मेंबर सिंग 100% कोबियो करिनो कोगी ओपोजिशन साइड की कोइन करिनो मतेंग पांगबा याबसु पांगजेगे लाइपाक से इमा लाइपाक मणिपुर से कम्युनिटी अमखति नते जेलोमी पुनिमकी लाइपाक ने स्टेट ने अदुना स्टेट से की असगी जात बिजात खाइदना कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुजिगी लीडर नि कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमफुजिगी चीफ मिनिस्टर नि मरमदुना असगी खोगी सिदा विजुअल दा तोबि हौजिं मुथखरबा माले सुन उबिरंगबनी आई ओनमा मेंबर्स आई खुद जो तो हाइजरी से 100% कोई अगस हाउस से कोई याउमिनरगने लाइपा ngak pasida koi panamaki responsibility longminasi aduga ini sigi sideda ini consequence lak pase koi nongno paibiriba house si leader da in appeal tawjini se all members tara do lak pa kan ne mokoi de kari difficulties lei se oina handak session sang khangdok pir matung da masida illegal oiba laga di hating tukne taw khotok taraga di mado speaking order ma जिंग जुंगारे तम जुंगारे हैक तब मतम मदो सगी काउंसिल मिनिस्टर ngam हाउस दा बिल मा पास तो थोगना एनी कम्युनिटी चपसदा एनी डिस्टर्ब तोरबा सीएस वगैरह इलीगल इलमाइग्रेंट्स वगैरह नत्रगा अनलॉफुल एक्टिविस्ट कोई खुलाई पाबा आयन यादव खुलाई पाबा म्यूजिक वगैरह मदो टू बी हैंग हाइदना ngasagi कोई लेजिस्लेशन तौरगा तौरगदी हन्नेन खले तंपाक्तसु ओसनु चिंगदसु ओसनु मसी कक्तंदी नसे चप आना बखो एमएलए खुंफु चप लेमिनरगने सगी तौरगदी सुंसोयदन प्रजाना गी पामेबा सही मत सुंगारे सुंसोयदन पीस लागने न खल्लेबे लेसे कोई ऑनरेबल अनोबा लीडर हाउस
sin lak pa si to na khanbi se ma si mai na thawena pangto to oine na khalle aduna ina through August House honorable speaker through the hygienic se on the members of the kogi koki community is now kun lebi bising na su ngarang chu han kogi basak loboda moi ahum mari uboda kayam nungai je and koi deputy selbin haba dugumna adu ngasi yaw tabda koi tamo khoni si hani former CM ga sori sanaba kan kai ngasi lakte na kai dorobno khangde ne na koi tamo habirak ni adu soina lakene ju khale lakpiu adar moi lakpadane disturb to any communities do madumdi ba jat bijat khaidana madumdi ya dem to khangan ba loina others koi ngapang ami sarkar am lebe to gi thawna ling ru puthok pi ra to matam dane pi se khawdan lakhine je haiman ai haiman thoina khali soina lakani madumdi thawna lingjin puthok piu aduga ngasagi se example adu to hat kini tu to ba social media lauthoi mam se IT eki makhada any koi thei thiraga bako madu tawukana na dum hanlaga chakhigani madu handaba yar soin hangani aduga ni subada koigi whole jati punu chamina leba national highways PR matan hangina hangbiramdre adu koigi nauna CM obireba koi house sil leader be sidi whole jati punu na loina confidence thajibi ba trust obibni na any aham haijan onjara tausi koi punum su haijage koi loida khangna je tinaje adona sigi lambi si tangai phadana ne hangna no hona bam matamda karigumba koigi opposition gi MLA manga sigi any darka leba oraga dina koi honorable leader of house koigi CLP leader haijage ado koi chau yamna si any darka leba do dum cooperation bijage han constructive role koi tawje na isima thamjage masim dang tawdragadi masagi wari se maite community se kanate as a whole jati puno community puno makse wabani kanu mamana khangtang thal puno makto chamina bani puno mak thangina bani na na hariba national highway hanbada haidi mai thal plop thaya dena khaji thara mai plop thadok pa dung phau khaw khaji khawra loiseli dena sumai tawna han first target se machine tang ai through August House honorable speaker through the honorable leader house puning jing jaraga sung soi chadna machine tang di within time limit na tawraga na mada hangdongna basia ko panam honamina si plap chale ju sasi sire si sang sang mi pangara pangtok to ya ponte si bai si no ri si dollar poni masi khoigi state se khoigi jelau mi punamaki state ni imalik pak ni habase masi kaltang di kaubidana na ba matu kaugiba le su kaudana na ba na bal leader of house na majum dang tawbiyu aduga khoi angamba construction role do khoi tum tawjege ado kari ma ini dakale boro ga sud haibirak khupirak koigi maramdi kanebu masagi kendra humpuji gi onama members punamaki leader of house biuni chief minister biuni state sigi ma pm panina ei solution to break ne khali aduga amana akoigi ai samakse gi khunraum kendra sisu victim mama oi leriba samakse oribani hanbada IDB singna jumna sangan basi masih kaktang dina number 1 first priority dana honna bada madur sanga daba masak singdo sang bada ini drakale ba all members sing drakale bolsne khoju saruk ya jage tongminasi ini kaduk je ko ya jage kai nebu asina sanga pa kandu dane yana pa kandu dane singda ju taptang ware tamju taptang ware makhoi ni be khogi kamuti ni se awaba se ishor na uramane ba whole political party punuk lu urangani sidan hainarangani adu isada di thokjabni isada thokna isada khara emotional haijabani masi se tokba kandane masagi koi onabal si oiding su kamjong na satna wari tai sanatana isang sa habi duni aduna maram oiduna masi first priority se masi kaktangdi koi jat bijat khaidana don dola khaidana masi sangaba matamda ko punamaki masagi all the members of the koi August House sigi members singna mangi ijat phajat punamakto aidi social lakani khali masina hek ijat si hangalak taba matamdana matung lakataba generation khudimak lakataba members singdo respect tawdragadi masagi laipak se laipak oina chalaiba yaroi koi sa san laiba laipak am haibodo orakani aduna masi si respect se mangna honaba matamda masagi communication gap le hibdagi thoki thodok aktani atamna hek tana tawge bisu oiramoy
aduna kun chori sana jab dai tare kuiri ware khoi punamna taurasi punamna punjalasi habise koi sum toina wari sana jab dai jab in thena jarak paduni aduna an da idp singse masi agar sauk sigi leader obiriba egiamba aduga pungkun mangsu sagi koi tamo ranjin habi gibido assembly da linga matam su dum tobirami aduga yes mati tawgena khoi wa ngang jo zat chana ngang gi de bat losingi sumai taw duna halib angji lady bas issue je asijo ko so jana ten hangi ne khanja bhaje batare nambi bo oibiyo aduga sorin su tawkene khanjai aduga aroi beda loino da ngak padane shad instinct ma yawbiraga so humble suggestion ko haje base aduga thangna lepa ki damung sonat pirak paibu ngasi state sigi kendra musigi mapi pa or tambira abanina masing matang to bira magi ko lepak si in tapapura ko haibi khaldo aina sumuda shada yaw yaw si ujarak padagi ai panjabai wani soina su to bekne khanbanina masi tong hona ba matamna chikak tadi covid hana number 1 idp sing changbada tangai phadana se example yum kai sana na ban hana koi hanagi sarkar le mandu to ruma mayam do amuksung paktheli amuksung haptali sumba nungai taba mayam ma di idp sing number 1 fast priority pi ban natragadi machine maram rakana mi lising kaya gi angang sing jol election tam amadi solak panina masagi suicide mayam to khalakpa adu du sumatakta adun maram rakana moi chi to khalakpa matanda na inkal na mayam ji education section da walakpa nati jarak taba adagi kare ani kitang chala su nungdang yo khlap da pha gi pun gi da rensam talak da kholak tha bi mi pain ban maram da ma pa china angang ji tuition tha ba da college tam tha ba ko maximum chatna honak pose masi kon bir haraga thaina laramba kangai pe imale pak manipur jati punam ki communities punamak jelong punamak ki imale pak manipur biramba do 2023 me 3 dagi thugaina ba singkop sana ba honda ko mayam do jarap sarma mayam se masi punamak lokhokan hanigi amma to ne le biramba do masi lakpa honorable house si leader birusina purokpo ibirasano adoga thanga lingjel laina jat bijat khaidana ejes minister man kendra phujigi mapi mapa mani mak obiramnina sida opposition is ruling ni location jaga de takale te adigi adu jaga de takale haibagi thumda namak da thadok piragane laipak ngak pada amato na ngak pi ni habigi thajad na maramodana honorable speaker through the hareba member tarado du kaktang di koi manna message thajira kai du sige aduga sida lakot aina sum khanba jabda di tampak tadi kana karmi siso matana changak pa yaroi changak ka hatkeni tukun habi asiba social media da tati aduna through agas house honorable speaker through the honorable siso punam appeal da janingi sisu honorable leader house na all sisu punam singje kobiraga every club mera pa sumna kobiraga sila ko matana kali amta tawba yaroi tawraga di si ainje si tawgani habado kobiraga amtang tawbiraga da moi sagi kar hatarane ngasi bokta ini suja khoi airport am thengnai ai samak ta ngati sabne thengnai dum kashu kana am ta kai haite dum ko ki chapa mayam yawi mai te chapa mayam yaw kashu kan da haina de aduga tampak sidadi so far mai di subject to correction sheso singna natraga ini natai jada ba angang chin khangda da jin khangde social media den khangde tampak ta la de hakin tukne bese asik tu dog fitin he lak padigi di ko amata tadre ado taragadi ainje lai sarkar ma lai habese masi khanbiragana asagi har onamba member singje kaubiraga house de patana police na ba honabada chobata tanglubiu haidana oi khaji hajaraga masagi haina handan hajaraga koigi idp singge si kaktangdi isada thobi isa victim ojarimnina masi athubim ta hanjana honaba matamda any policy semakpa matamne opposition role da kala gadi koji saru yaji ge hajaraga tekta kadana imaleba man peace lak po oina bada masi lakpiri selfie leader kogi kare tare kogi house leader si lakoda anobor sinu habi hajaraga honorable speaker matam khara pibi undu rai thagachari thank you